соҳаи фаъолияти зеҳнии инсон буда пайваста қонун ва равандҳои табиат, ҷомеа ва тафаккурро меомӯзад. салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи имрӯза мо тасмим гирифтем оиди яке аз ҳашароти хурд нонхӯрак ба шумо маълумот диҳем. нонхӯракҳо ки аз зумраи ҳашароти зараррасон ба шумор мераванд, метавонанд ба ҳаёти инсон таҳдиди гигиенӣ ва санитарӣ эҷод намоянд. онҳо аксаран дар ҷойҳои намнок, торик ва дорои захираи ғизо зиндагӣ мекунанд ва боиси олудашавии маҳсулоти хӯрокворӣ мегарданд. аз рӯи мушоҳидаҳои олимони соҳаи зоология ва паразитология, шумораи хромосомаҳо, яъне термитҳо дар нонхӯракҳо гуногун мешавад ва дар онҳо шумораи хромосомаҳои диплоидӣ аз 16 то 80 муайян шудааст, ки бо роҳи партеногенетикӣ шумораи наслдиҳии онҳоро нишон медиҳад. аз ҷиҳати генетикӣ нонхӯракҳо як хосияте доранд, ки генофонди бисёр мустаҳкам доранд. онҳо ҷавонтарин махлуқ, ки бо суръати баланд дар сайёра эволюсия карда истодааст, инсон аст. нигоҳ кунед шумо. лекин инҳо 350 миллион сол бозвуҷуд доранд. онҳо аз ҷиҳати генетикӣ инқадар пурқувватанд, ки ҳамин нонхӯраки сиёҳи бузургро аз таркиби ҷинсҳои таҳшонии давраи карбон, ки 300 миллион сол пештар будааст, айнан ҳамин нонхӯрак аст. барои чӣ? барои он ки дар байни онҳо чунин хосияте аст, ки ҳатто нонхӯракҳои намудҳои гуногун байни якдигар ҷуфт шуда наметавонанд. онҳо аз ҷиҳати генетикӣ бисёр мустаҳкаманд. барои ҳамин онҳо ба тағйирпазирӣ зуд дода намешаванд. дигарҳое ки дар ин масъала заифтаранд, дигар намудҳои ҳайвонҳо, онҳо заифанд, зуд ба тағйирпазирӣ ё ин ки ба нест шуда рафтан, ба маҳв шудан дар муҳити экологӣ дучор мешаванд. вале нонхӯракҳо аз ҳамин сабаб, ки аз ҷиҳати генетикӣ бисёр боқувват ҳастанд, онҳо ба тағйирпазирӣ камтар дучор мешаванд. нонхӯракҳо яке аз гурӯҳҳои гуногуншакли ҳашаротҳо ба ҳисоб мераванд. то имрӯз дар ҷаҳон зиёда аз 4000 намуди нонхӯрак маълум аст, ки онҳо дар муҳитҳои гуногун, дар ҷангалҳои тропикӣ, дар манзили инсон зиндагӣ мекунанд. аз рӯи тарзи зиндагӣ ва муҳити зист, нонхӯракҳоро шартан ба чанд гурӯҳи асосӣ ҷудо намудаанд. яке аз намудҳои онҳо нонхӯракҳои синантропӣ, яъне хонагӣ мебошад, ки ин намуд бо инсон ҳамзистанд ва бештар дар хонаҳо, амборҳо, беморхонаҳо ва ошхонаҳо зиндагӣ мекунанд. онҳо одатан ҳамчун ҳашароти зараррасон шинохта мешаванд. ин ҳамаи ҳамин магасу паразиту ҳашаротҳо ба ёй ҷои ифлос мекобанд. ҷойҳое ки як шароите ки барои онҳо дар ҳамҷо муҳайё ҳаст. яъне ки ҳамон шароит барои муҳайё набошад, вай зиндагӣ намекунад. ё ки худи ҳамон клапи мегӯем шабзиндадор, вай мебинед ки дар ҷои зисти вай куҷо ҳаст? дарони чӯбу тахта ҳаст. вай дар дигар ҷойҳо дар либос зиндагӣ намекунад ба монанди кайку паша ё дигар чизҳо. вай зиндагӣ мекунад дар дарони чӯб. яъне ки ҷое ки як ҳамон чӯб аст, ё ки ягон бигирем рӯзғор ҳастанд, миз аст, диван ҳаст, таҷҳизотҳои хона ҳастанд, ки аз чӯб сохта шуданд, дар ҳамон ҷо афзоиш меёбанд. агар дар вақте ки мо ҳаморам коркард кунем, яъне ки ҷои зисти оро мо агар коркард кунем, онҳо дар он ҷо афзоиш намеёбанд, яъне ки ба нестшавӣ меравонанд. оиди нонхӯракҳо бошад. нонхӯракҳо агар пеш мушоҳида карда бошед, солҳои қаблӣ, солҳои гузашта, чандин солҳои пеш, ҳамин дар ҷумҳурии Тоҷикистон набуд. ин ҳам як намуди воридотӣ шуд. гуфтам ки ба воридоти моду маҳсулоту таҷҳизоту дигар бо роҳи интиқоли роҳи оҳан, бо дигар чизҳое ки ба Тоҷикистон ворид омад, яъне ки ҳамин чиз дар мо пайдо шуд. вақте ки мо имрӯз ба ӯ шароит муҳайё мекунем дар хона, вай ҳатман паҳншавиро барои мо шароит ки муҳайё кардем, яъне ки чорабиниҳои безараргардонӣ нагузаронем дар хона, вай афзоиш меёбад. тарзи ҳаёти зиндагӣ худро дорад. мисли инсон вайам кӯшиш мекунад ки наслашро зиёд кунад, кӯшиш мекунад ки зиндагӣ кунад. мо барои ҳамин бояд ки дар ҳамин ҷо талаботҳои санитарию гигиенӣ худи равона карда мешавад барои
کم کردن یا نیست کردن همون چرابین‌های بی‌ضررگردانی دزینفکسیونی. در این حالت ما میتوانیم اینها رو نیست کنیم. اگر ما خانه خود رو ماها جارب نزنیم، نشوییم، موادهای بی‌ضررگردان استفاده نبریم، خانه به چی تبدیل می‌یابد؟ این یک جایی ما برای آنها شرایط مهیا کردیم که انا شرایط مهیا است پارازیت ها زندگی کنید. وقتی که انسان مبارزه میبرد با او کس و همین جایی که با ما معقول نباشد خودمون میرویم. همین حشرات هم بر روش زندگی خود را دارد. نمود دیگری آن نانخورک آلمانی می باشد که آن خرد حجم بوده زود افزایش می یابد و معمولترین نمود خانگی به حساب می رود. نمود دیگری نانخورک سرخ و کلان حجم بوده بیشتر در جایهای نمناک موجود است. شکل دیگری آن سیاه و سست حرکت بوده اساساً در تخخانه ها و جایهای خنک عمر به سر می برد. نمودهای دیگری موجودند که آنها کلان حجم بوده دارای بالهای مخصوصی وسیع می باشند و می توانند از یک جا به جای دیگر پرواز کنند. بیشتر این نمودی نانخورک ها در طبیعت زیر پوستلاخ درختان، بین برگ ها، در خاک یا جنگل ها در داخل چوب های پوسیده زندگی می کنند و برای انسان خطر ندارند. ذکر کرده ما نانخورک ها تنها دو نمودی آنها همسفر انسان است. در محیط زیستی آدم زندگی کرده می تواند، ولی اصلا آنها را گفتیم شماره نمودهای آنها از 3200 3300 تا 4800 و بعضا معلومات ها 5000 نمودی نانخورک ها را پیشنهاد میکنند. اینها در طبیعت زندگی میکنند. همون اریال پنجشویه را در بر میگیرند که همون اریال پنجشویه را میگیرند که اصلا منطقه ارزهای معتدل است. برای آنکه در ارزهای معتدل مقداری نمناکی کفایه است، حرارت هم کفایه است. اریال دوم پنجشویه آنها ارزهای منطقه های سوبتروپیکی است. سوبتروپیکی منطقه جنگلزارهای تروپیک سوبتروپیکی گرم است، نمناک است. اریال پنجشویه آنها است. برای همین علم معاصر حتی معلومات ها نشان می‌دهد که ساعت به ساعت در منطقه ها نمودهای نوی مخصوصا حشرات ها را کشف میکنند. نانخورک ها در طبیعت اینقدر شماره زیاد تا 5000 نمود دارند و در زنجیره غذایی یکی از حلقه های ناگسستنی و مستحکم را تشکیل میکنند. برای چی؟ برای آن که چنانی که پیشتر ذکر رفت نانخورک ها در زنجیره غذایی در برابر آن که چوب، رستنی های نیم پوسیده، حتی جسدی حیوان ها را استعمال میکنند، در نوبت خود آن به خاک تبدیل میکنند. در نوبت خود آنها برای مقدار زیادی حیوان ها در طبیعت همچون غذا استفاده میشوند. اکثر این نانخورک هایی که تنها به استثنای بعضی نمودهای آنها که با استعمال پوستلاخ درخت مطابق گردیدند، دیگر اکثری آنها قابلیت پرواز کردن دارند. در طبیعت قابلیت صدا برآوردن دارند، توسط صدا یکدیگر را جیغ زدن، صدای یکدیگر را شنیدن را دارند. اینها همچنین در طبیعت نمودهایش موجود است که تا گل را استعمال کرده با دیگر محصولات ارگانیکی استعمال نمودهشون خاک مخصوص تیار میکند که این ما به واسطه وقتی که جنگلزارهای بزرگ که مشاهده میکنیم در قبط پوستلاخ از حساب خاکی آماده کردگی همینها بعضی رستنی های خرد، اشنه، رستنی های مخصوصا درجه پست، زنبوروخ ها تشکل مییابند که این خدمت همین نانخورک هایی که در طبیعت زندگی میکنند میباشد. омӯзиши ҳаёти нонхӯракҳо барои илми биология ва экология аҳамияти калон дорад, зеро тавассути таҳқиқи онҳо қонунҳои мутобиқшавӣ ва зинда мондани организмҳои хурд равшан мегарданд. нонхӯракҳо дорои системаҳои хеле ҳассоси бӯй мебошанд ки тавассути онҳо манбаи ғизоро зуд муайян месозанд ва бо ҷудо кардани моддаҳои кимиёвӣ яъне феромонҳо дигар ҳамнавъони худро барои истеъмоли ғизо ба он макон ҷалб менамоянд. аз рӯи омӯзиш ва мушоҳидаҳои олимон муайян гардид ки баъзе нонхӯракҳои синантропӣ яъне бо одамон ҳамзист рафтори гурӯҳӣ доранд. олимон дар донишгоҳи флорида оид ба омӯзиши нонхӯракҳо дар лаборатория тадқиқоти махсус гузаронидаанд ва муайян карданд ки нонхӯракҳо ҳангоми гаштугузор паси худ моддаҳои махсуси химиявӣ яъне фероменҳо мегузоранд. ин моддаҳо барои дигар нонхӯракҳо нишона шуда
کمک میکنند که آنها راه خود را به غذا، آب یا پناهگاه زود پیدا کنند. این تحقیقات برای نیست و نابود کردن نانخوراک ها نقش اولین درجه گذاشت. تمام موجود زنده ماده های مخصوصی از خود خارج میکند، از خودش کارکرد میکند، خارج میکند به خاطر شناسایی یکدیگر، به خاطر معین کردن اریالی زیستش، یعنی حدودی که وی زندگی میکند برای سرحد گذاری، به خاطر اظهار کردن دوره جفتشوی، دوره باردارشوی، به خاطر سمت غذا را معین کردن و غیره و به خاطر ترس سانیدن که اینها را فرمان ها میگویند. و در عالم حیوانات فرمان ها یکی از نقشای کلیدی را بازی میکند، از جمله در انسان. ولی متاسفانه از سبب آنکه انسان طرز حیات صنعیت را برده ایستاده است و روز به روز در حیات انسان بویهای صنعی، غذاهای صنعی پیدا شده است، دیگر انسان قابلیت درک انا همین فرمان ها که بوی های مخصوص دارد نمیکند. در نانخوراک بالغ را اکثر پرنده ها بعضا میبیایند وقتی همچون تومه قبول کردن و میبیاید پرتافته میرود. برای چی؟ برای آنکه فرمان خارج کرده می شود که فرمان دل بهزور کننده است یا اینکه احساسی ترس به وجود میبیارد، این در نانخوراک ها دیده می شود. دیگر نانخوراک ها در انا همون بین دو نانخوراکی که به طور دائمی در محیط انسان زندگی میکردگی در رقابت است، نانخوراک سیاه و نانخوراک زرد که خردجسته و ضعیفتر است، فرمان مخصوصی را خارج میکند وقتی تخم گذاشتند که نانخوراک سیاه میترسد و احساسی نزدیک شدن نمیکند. لیکن همین قابلیت نانخوراک سیاه که ندارد، نانخوراک های زرد تخم وی یافته به حضور در حالت تخمی بودن نیست میکند. دیگر اینکه وقتی که نانخوراک ها در بالای غذا میروند حتما ایزی خودش میگذارد. ایزی وی در شکل گذاشتن بوی مخصوص است که پهن میشود و دیگر نانخوراک ها را به اینجا جلب میکند. مثال اگر که به این آزمایش ها بسیار گذرانده شده است، ما یک زردی تخم را در یک کنج خانه پنهان کرده مانیم و مشاهده کنیم همین یک نانخوراک رفت اونجا. بعد از آنکه یک نانخوراک این غذا را دریافت، ما همگی یک چند دقیقه پس میبینیم که اگر که خانه نیم تاریک برای مشاهده مخصوص ما تشکیل کنیم، از تمام گوشه و کنار خانه همین نانخوراک ها حرکت میکند به طرف همین غذا، برای آنکه بوی مخصوصی که این نانخوراک در غذا میگذارد. برای نیست کردن نانخوراک ها از خانه، پیش از همه رعایت تازگی اهمیت اولین درجه دارد. باید پسمانده های غذا و پرتاب ها سری وقت تازه کرده شده. محصولات خوراکه در ظرف های محکم نگاه داشته شوند. همچنین جایهای نمناک از قبیل زیر دستشویک و حمام باید خشک نگاه داشته شوند، زیرا نانخوراک ها محیط نمناک را دوست می دارند. برای مبارزه با آنها می توان از موادهای بی‌ضررگردانی و واسطه‌های مخصوصی ضد آنها استفاده برد. در حالت زیاد شدن شماره آنها ضرور است سری وقت به خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی مراجعت کرد. آید پیشگیری و پاهنشوی این نمود حشرات ها و پارازیت ها امروز در جمهوری تاجیکستان مسئله، یعنی که پرابلم دسترس نمودن موادهای بی‌ضررگردانی نیست. چون که پیشتر 10-15 سال پیش یا که 20 سال پیش بعضی پرابلم ها بود که دسترس کردن نمیتوانستند موادهای بی‌ضررگردانی را. امروز خوشبختانه که ما در دولت صاحب استقلالیت داریم، سطح صاحبکاری و تجارتی امروز بسیار است. امروز ما میبینیم که در بازارهای شهر دوشنبه، در خود همان مرکزهای دزینفکسیونی موادهای بی‌ضررگردانی، یعنی که خیمیکات ها برای نیست کردن دلخواه، پشه و حشرات و دیگر امروز ارزی وجود دارد. اما تنها اینجا یک
хоҳишам ҳаст ки аз нафароне ки ворид мекунанд чунин маҳсулотҳоро барои безарар гардонидан, барои дастрас кардани аҳолӣ ба чунин намуди маҳсулотҳои безарар гардонӣ, яъне ки истифода баранд ки барои пешгирии саломатӣ, як илтимос аст, як хоҳиш аст ки ҳамон маводҳои хушсифат, маводҳои таъсиркунанда ба худи ҳамон ҳашарот ё ки растанӣ бошад, дигар чизҳо бошад, ҳаминро дастрас кунанд ки мардуми мо имрӯз ба пуррагӣ аз он истифода барад. аммо дар баъзе ҳолатҳо мешавад, муроҷиатҳо мешавад ки бале мо оиди муш ё каламуш ё паша ё ки паразитҳо ин қадар доруҳоро истифода бурдему, аммо ягон ҳосиле надидем, яъне ки фоидаша надидем, баръакс зарар дидем, яъне ки зарари маблағӣ мешавад дар ин ҷо сарф кард, аммо на паша мурду, на таракану, на мушу, на каламуш. дар ҳамин ҷо бояд ки худи ҳамин соҳибкорони мо барои миллати худ ки мо ворид мекунем барои истифодабарӣ, бояд ки маводҳои таъсиркунанда ба чунин чизҳоро бояд ки дастрас кунанд ки мо аз он истифода барем. барои инҳоро нест кардан дар муҳити зисти инсон роҳҳои гуногуни мубориза ҳаст. роҳи асосии мубориза барои нест кардани онҳо, барое ки онҳо набошанд, риоя кардани тозагӣ, тамиз будани хона. дуюмаш зархимикатҳои махсусе ҳаст барои истифода бурдани дар муҳити хона ки ҳангоми истифодаи онҳо мо бояд қоидаҳои бехатариро риоя кунем. онҳо дар ҷойҳое гузошта шаванд, ҳамон мулӯҳ мегӯянд, захираҳои ғизоие ки заҳролуд карда мешавад барои ҳамин нонхӯракҳо гузошта мешавад, дар ҷойҳое гузошта шавад ки барои кӯдакҳо дастнорас бошанд, барои ҳайвоноти хонагӣ дастнорас бошанд. бисёр хонаҳода мо гурбаро нигоҳ медорем, паррандаҳоро нигоҳ медорем, барои онҳо дастнорас бошанд, барои он ки онҳо ҳамчун заҳр истифода мешавад. ва дар вақти истифода бурдан бояд аз воситаҳои махсус истифода бурда шавад. ва одаме ки махсус барои ин кор машғул мешавад, бояд аз дастпӯшакҳои махсуси резинӣ истифода барад, барои худ ниқоби махсусе дошта бошад ки то ин ки бо воситаи нафаскашӣ ин зархимикатҳо вориди организми онҳо нашавад. ва ҳамин гуна ҳатман дар муҳити зисти худаш инсон ҳуқуқ дорад бар зидди онҳо мубориза барад ва ҳамчунин вазифадор аст. вале дар муҳити табиӣ ба ҳеҷ ваҷ мо ҳуқуқ надорем то ин ки маҳдудияте, на ин ки танҳо барои нонхӯракҳо, барои ягон намуд мавҷуди зинда маҳдудиятеро ё ин ки ҳамчун душман, ҳамчун як чизи нолозим шуморида эҷод кунем ва онҳоро нест кунем. бояд мо дониста бошем ки кулли мавҷуди зинда ки дар сайёраи замин офарида шудааст, мавҷуд аст, онҳо беҳуда нестанд, ҳар кадоме бо як ҳикмате офарида шудааст. дар ин табиат ҳар кадоми онҳо як вазифаи махсуси худашро иҷро мекунад. ин гуна тасмимҳое ки инсоният борҳо гирифтааст боис шудааст ки боиси марги миллионҳо одамҳо гардидааст. барои ҳамин мо ҳеҷ ҳуқуқ надорем дар муҳити табиӣ ин гуна ҳайвонҳоро нолозим гуфта ба нестӣ расонем. гуфтан ба маврид аст ки ҳузури нонхӯракҳо дар хона боиси ҳисси нороҳатӣ, тарс ва нафрат мегардад. барои бисёр одамон чунин ҳолат ба сифати зиндагӣ таъсири манфӣ мерасонанд, зеро нонхӯракҳо ғизо ва ашёеро ки дар рӯзгори хона барои истеъмоли ҳаррӯза истифода мешаванд, олуда месозанд. дар натиҷа онҳо метавонанд ҳам ба саломатии инсон ва ҳам ба муҳити зист зарари ҷиддӣ расонанд. бо назардошти ин, риояи тозагӣ, нигоҳдории дурусти ғизо ва муборизаи саривақтӣ бо ин ҳашарот барои пешгирии ҳолатҳои эҳтимолӣ хеле муҳим аст. нонхӯракҳо метавонанд ба саломатӣ ва гигиенаи инсон таъсири манфӣ расонанд. бинобар ин омӯзиши онҳо барои пешгирии паҳншавии ҳар гуна бемориҳои зараррасон аҳамияти аввалиндараҷа дорад. бояд гуфт ки пешгирӣ, огоҳӣ ва чораҷӯӣ бар зидди онҳо барои нигоҳ доштани муҳити солиму бехатар дар манзил нақши калидӣ мебозад. зеро беҳуда нагуфтанд ки тозагӣ гарави саломатист. бинандагони гиромӣ, ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.